Nova pobjeda Lokomotive, nova 3 boda protiv Rudeša, ali u jednoj teškoj utakmici, čak prvo poluvrijeme, pretpostavljam da niste bili previše zadovoljni kako je to izgledalo. Pa da, izrazito teška utakmica. Rekao sam da će i Rudeš sigurno zadati problema puno ekipama, što je već pokazao u dosadašnjem tijeku prvenstva. Prvo poluvrijeme prava uspavanka, Rudeš se jako dobro defenzivno postavio, mi smo igrali presporo, bez ritma, bez neke ideje, tako da se na poluvremenu napravili neke preinake, jednostavno smo podigli ritam utakmice, počeli pritiskati Rudeš i jednostavno smo drugo poluvrijeme potpuno zasluženo pobjedili. Promijenili ste neke igrače, promijenili ste u obrani, u napadu igrače, uveli ste, bili u tom trenutku i Krstanovića. To je donijelo tu nekakvu promjenu i malo bržu igru. Pa dobro, Dejan je tražio izmjenu, ima nekih problema, međutim, kažem, ključ je bio što smo jednostavno podigli ritam igre, dakle počeli smo igrati utakmicu sa visokom intenzitetom, pritiskali smo i konstantno i bilo je samo pitanje vremena kad će Rudeš pokleknuti. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu u fazi obrane, tako da apsolutno zaslužena pobjeda. Čeka vas sad gostovanje kod Pule? Pa isto tako jedna zahtjevna utakmica sigurno, međutim imamo dovoljno vremena da se spremimo. 7 bodova, zadovoljni nakon ova prva 3 kola? Pa naravno, jako je bitno dobro ući u prvenstvo, poslije sigurno jako lakše igrati. Poraz od Lokomotive u ovom susredu, defanzivno ste dobro izgledali, ali prema naprijed je malo, čini se, nedostajalo ipak konkretnije nešto. Pa je, za razliku od prethodnih utakmica nismo znali iskoristiti situacije prema naprijed, radili smo puno grešaka, svojim igračima čestitam na angažmanu, što ste rekli, pogotovo što se tiče igre u fazi obrane. Mislim da smo Lokomotivu sveli na određeni minimum što se tiče prilika. Nažalost, ta jedna greška nas je koštala poraza. Lokomotivi čestitam na pobjedi. Je bio plan zapravo tako defanzivno i onda iz protunapada pokušavati zaprijetiti Lokomotivi? Pa znali smo koje su kvalitete Lokomotive, pokušali smo malo kvalitetnijim blokom mi dolaziti u situacije tranzicija. Nažalost, griješili smo, nismo to znali iskoristiti. Prekraj smo stvorili 2-3 situacije i na kraju mislim da bi rezultat bio i realan da je ostalo neodlučeno. Da, imali ste onu jednu sjajnu priliku na kraju Markonjića. Malo je nedostajalo da dođete do boda. Pa je, dobra intervencija Grbića spriječila je taj neriješen rezultat. Ponavljam, čestitam igračima na angažmanu. Na nama je da radimo, znamo koji su na trenutno problemi i vjerujem da ćemo u sljedećim utakmicama izgledati bolje. A ta sljedeća utakmica je Rujevica i Rijeka. Pa tako je, znamo šta je Rijeka, znamo šta je Rujevica, na nama je da radimo, ne idemo tamo s bijelom zastavom, probat ćemo odigrati šta kvalitetnije i suprotstaviti se Rijeci. Nekako se čini, barem moj dojam, da ste u ovim utakmicama protiv Osijeka i protiv Dinama, gdje nije bilo možda tog pritiska većeg, bolje djelovali nego danas. Pa dobro, rezultat, prvo ne želim da imamo pritisak rezultata, momčad je nova, iskustva tu nedostaje, na nama je da svaku utakmicu pokušamo da svoj maksimum, da vidimo u kom smjeru idemo, tako da riješimo se mi tog pritiska.